The Hakha Times YouTube thawngchimnak inkan indon than na tuzan thawngchimding mi hi akosh nikul leniruk zan leisumilam pali tiang kan thai kho tok thawng an raksin ha lai akosh nikul leninga zan thantlang ka dau nak a khwami pakhat anun nak aliam I minung pakwa an iliam akosh nikul leninga zan leisumilam pathum lemni somli in pasari tiang shong thantlang khwa SAC ral kaple CDF ka dau nak a khwami pa vam boi thang kumsha mol aliam I minung pakwa an iliam tia anhu bik thong kan thai aliam min ha hi pa sangte kum thai riat pu tin chung kum som thum le kum khat pi ja song kum som li le kum nga pa thong thang kum lai thum pa zalian thang kum lai nga nu ngun kip thwe kum lai nga pu ang than kum som li le kum li pa lal san moi kum lai ni pa lal pek thang kum sha na an si tia kan thai akosh nikul leninga zan chemchem Hakha le thantlang kar a CDF Hakha le CDF zo phai I bom in angka na I SAC ral kap lai in atlobik minung pathuman thi SAC ral kap ni an tha jang an cheplang mang cha a ka dau nak afak khau chu cha a khwami ni ma pengtlang cheu CDF ni zulding an that mi zul kho cheu izomu si tia chathan an chwa Hakha Bethel Baptist Church a Senior Pastor Atron Leomi Reverend Zamang Kumsonga Lekum Suri chu akosh nikul leniruk zing lai simela pali a mol aliam ama hi oxygen zong nizai muzab abdop no a dam lai pan khawlo in a thai song le a fa le pali rau tak in mol aliam tia kan thai Hakha a COVID-19 mezo zau khan nak ding Carson Hall pathian sina pek chan nak antwa nihin akosh nikul leniruk zing lai simelam pasha a community care center panhi nak Carson Hall chu pathian sina pek chan nak le hun nak lamtling te in antwa kho chang tia kan thai akosh nikul leniruk thongni kum kulukum khat zing lai simelam pasha a oxygen pek her mi COVID-19 mezo zau khan nak si in I khun somli tlum chu Carson Hall a hun ase changlai chun simelam thlai ni in zan lai simelam pali tiang mezo chawlhan an silai oxygen concentrator pasha litra tam ting te in chepyak asichang oxygen cylinder somli litra polzong falam nu lepa ni lung songa le lung thum thantlang nu lepa ni lung somli le lunga an kan mantar cha a tona kan hon kho nak asi kan ilom tak tak inna er low in pathian dot nak le missionary na dot nak thledem tang a rak I thvetia Hakha Township Public Health Care and IDPS Management Committee ni and Facebook jamhaya antial palawa razam khem a nam so nak en umin u anun nak aliam akosh nikul leniruk palawa razam khem a namada khwami umin u kumsom rukle kumnga chu nam changwa khwami uthun eni nam in asoi athi tia thai asi hin ha pani umin ule uthun e hi zu an ding I an ri an ivel nak a uthun e ni nam in aso I athi hi asim tia khwanu khwa pa pakhat ni achim ti in khumi media ni alang ter lungshin in tlai mi sanwin ong SAC ral kap ni an tha tangka singsha in arok an hlamtar na yangkong ramthen South Agolapa peng ukjung chu akosh nikul lenin hi leo a bom ampuak I lungshin in tlai mi volunteer mong samwin ong kumhlai kwa chu SAC ral kap ni akosh nikul leninga a an tha I tangka singsha in arok hlamding in chungkhar an thatna akele kut a chikchinin an khi anvel tukcha a lamjong akal khauti lo SAC ral kap ni nannu hi upat pelo anhu big becha nadu mi chimta anti I SAC ral kap ni mong sangwin ong hi tit mi ngai te in an tha mi asikautia sangmi ni an chimtia khetit media ni atial KNU KNLA ni SAC sakhan pakhat an lak than akosh nikul leniruk zing a KNU KNLA ni BGF an ka na I letngam law in anjam tak na cha a KNLA ni SAC ral kap sakhan an lak tia thai asim akosh nikul leniruk zing lai simelam prasad luk a KNLA ni SAC ral kap kutang ramring hak BGF pol sakhan an ka I BGF ni an lengam na law cha a anjam tak na I an sakhan an lak piak na kan ka na leo a hin an ma BGF lai ni an kan let law I an jam cha a foi jang te in an sakhan kan lak tia min lang tar lo mi pakhat ni achim tia Ayawadi Times ni atel USDP party chungtel pol ni arong umlo in mi in pakhat an lu no na thilri an sho sakairam then pale pengta ne khwami in pakhat chu tane khwami lila USDP party chungtel na ni akosh nikul leninga zan pasha shong a an lu no I thilri an sho piak tia in sho piak mi pasin in thai asi
Akos thla thoka rong a khan a housing hat lo mi phuni SAC phuni rian khin mi khwaboi tha an raktim na in an rak that khawlo chu he petla in USDP party chungtel polni ropal in ke in an hung ro hi aselai tia in ngai tu pani achim tia mizimani atial Tuzan da Hakha Times kan thawngchimnak chu hi vialin kan rakngol ri lai angai tu nan di lak chunga kanilom atu leo rai le ralkut in nan za te himbom cheu shamu